DLFM 106.9 kase boy ehun foni any videos ahodo nyina nam so a ubenya ne nyina bi na wahwe de amayen enumre ensem titira ebedi kaseburu makotiri bi anesem endrada na yeyem papa wanya ne ba bi ekro onuminyamfo Charles Kwadwo Fosu a dodo asanam na ne say Daddy Lumba enanu senti Fantasy Club of Daddy Lumba ejena namu ekwakwaya adoye edema yarasabia hodo ewo man ganemu ensem ben enefuma bede mu kyiremu ebesomo Malik Basintali eden sema betuja echiemu se wo so mo bomodin ana mu jai bidi omudi jia eye ho nemom omompɛ kwan foforo so mbetimi aye bidie Masebadwane de ma de hia wonom go bosome frɛ ho abato mpesua so ne den edo numinyamfo Nana Kwame asafo Agyei aye ede smatudwa echiremu am Wumesuan yade ba kwa na ne ku hiye pa ne senti yekoya ni mabeboa pa ma de hia wonom na ba to mpesua so no etimi anya ka de beboa na de sua etimi afantoma pade afra ewo bosome frɛ ho abato mpesua so Suhum na shebedwani eden sema to MPP eye delegate for anim so momodian na omoma eye Dr. Baomi Akwanya ne sanse no de openkabom Make sa chechirafo a wonom wie school ewo mfempem yenu na de num yenu ntem mekire 2022 batch na womadwa pa wonom ukiremu a aden bono ben wonom aye entam kwaya chechirafo no eye muso no mabo no mayi mu ana wonom ukiremu a bapem samiri wonom aye adwuma sa afi ba ko ne bosome Ghana fo mpanifo aboye fitaduku entomu mfi wa munti no mwakwakoye oye kire ewa Jibri House akomokoko so asem e de akire omanga na mpanifo se wonom Bismark Adusei no wonom epe kire kwan MC fresh omomodin anom nsansi eye mamponten eye market ni bi osanse bebu edwadifo no ensem no pina ka ho na yede be se mo se oman adwuma kasebo ewo DLFM 106.9 na yaka mo se yam papa Daddy Lumba wanya ne ba bi kro ne t-shirt no in fact ebegu fia say chapo dodo a opebia na wo ba won sabetimi akabi success ni nyina bi wo ha na musei mi kase bia wo de ne wusua wo de se me fia ene medium won sabeka small size won sabeka bi ene large edem sanso na extra large extra large se silver lady ni na busua no nyina no ebi wo ha na ma wo ba won sabetimi akabi eno wa chensu duku ahodo a opa nyina no won sabeka na afi nso eche eye caps no me se be mitire so media in fact pa wo ba wo be hu say yes in fact eche ni nyina akono a wo pa wo benya bi no watimi atom na ni nyina e wo DLFM ye fia na musi a ye wo Agbagba Junction North Legon ye ne Wisconsin International University no ene de hwe ni mum na me ka se bia wotumi me fia ha no mo na mom no pese ne de bre wo fremperifo amatrufo eso e na enye wo da no impress ni nyina kama emfa mom 0579284181 0579284181 and 0531356732 0531356732 na me kan fu Lumba super edi ama so penso edi edi ujuma de Lumba super na yesansa ba adwama so bi ato agusa otobi ye de afan fidie mu aso ne sekroje ye edi mani pedua no bomodi ama wonsan ka Lumba super ni bi open dodo atu afrempenifo wa 0555 274 757 and 0577 475 343. God and some an important Madam Abanya Micho ye so distributor our adjacent Lumba spot a appear to Lane. Freno ewe 0557 349 401. Mama Vic ewe Franco Spot M. Freno ewe 0500 680 783. Bra Kwame ewe da Command Circle Station Obenyadom Choba. Freno ewe 0244 094 793. Madam Edith Kusiwo Dowenyo wo Opsi Central University. Freno ewe 0246 601 004 and 0266 400 215. Akenka for yase kodwa ebe somebody mbre no edi ameje so eye wo fa takrade kodwa krum twabe wo de hye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene Alhaji Abdul Kasunte mene Adjoa Agyei Sikapa ana hoteden ene Dum Solevi ye dan ye ho ye ba ya de kasebo no ekire wankasa ebe somo DL News.
Yamamo akwaba. Afito America de share yen. Ewo Facebook and afensi YouTube na kasebo no. Yemfa emunchire mu yemfa ensomum. Sanso na wadwe nchense baji nyina kenkanya na ye Facebook no so DLFM 106.9. Sanso na ye WhatsApp number ni ye adwuma 0593406565 o de buy baje mre ni akenkan e de mo ye besere so o de ba na mfa nkoma ye die ne ho de a odugu bye bye. Oya manyosempe de wokaka no party headquarters fidi amponyankopon wonte na demu fa nkyerɛw yɛnhya kasebo na se mfam free Fantasy Fan Club of Daddy Lumba endrada na ye papa wonya ne baabi ekwa oman Ghana ne wiase nyinada wagye din pa e onyum tumo no oye highlife musician ne den edem Charles Kwadwo Fusu dodo abonom na ne say Daddy Lumba endra na woda nanso na wonte ase na DLFM adwumakuo no ana afiso yam papa eye ku ahodo a wono mta na kire nyina ba fia na mobedi na woda na in fact na ni kanye pa na no na Fantasy Fan Club of Daddy Lumba kasa na mu kire mu sem sade ye kwane papa woda no e wo mi so wonte ase e papa te ase ne mommodin akoya doye e wo memia ahodo ene mpotudwuma de buburija wo manyi mu ne senti yakopa na papa se na woda na du na wonte ase mpa adoye ahodo a mebra twam na omoye no omoma no enso ho a womboden esori ginaye ekire mu am wonde woni di kire mu e wa sabia hodo wo man maboden akwa doye e de ama emofra endrada e bobo somenda de toso de nu nkrom emfimpim yenu ne de nu mu no wombe wo mu nyada no omo ho ka bia bekoso wa sabia hodo mu no ekuo no efa ne nyina etimi atua na ekuo ne mpanifo ekire mu am wonum etusa na mo wei e de aboa ne yam papa Daddy Lumba brapa obeboye ene ajapade a wagya na nwomoto ne dwumadi awdo di ya wiase nyina nya asomfaso no omode ye wei e de ahye ne din no animnyam wombo moden esemu eyare sabia pia o mayimu am enya semkuma na 37 military hospital eno enya mu chafa afenso Accra Regional Hospital dodo afre ne se rich ayasabia no enya asomfaso sanso na konfo anoche teaching hospital e wokumase ena bio Suntreso government hospital so enya adwuma we de mu chafa mofra hoto a endrada abatan wo mo hono mo no wo mo nyina da Fantasy Fan Club of Daddy Lumba etum ko fo mo nyina ho ka in fact na dwumadie no emu ani kan yepam na mra de ye kasebo eje mre ene kasamafo edema Fantasy Fan Club of Daddy Lumba the den ede yaw apia dodo abono mra ne se okra yaw otwetwen komodo ene wo kire ma wono mani eku eye adoye ho pa fize papa Daddy Lumba no yo bia ote ase no na mfa adoye emfa ni agro wanum ekire mi se ewo mse papa onte ase nanso omontena ase emfa omonsa emfa nhwom dem ne fam na omontena masabe emofra hodo a endrada abata akwa woskwo wo mo no omone yam papa Daddy Lumba etime dia woda na bom dia na ka bia da fa sa mofra no betua ne nyinada ma mofra no omo ho atime towom na omo so awoda soronko a yam papa di ye no emofra yi anyamu chafa ampane ampa inu ne ampa ombo moden e de wose ya endrada na ni kapam yedika kopie mu e 37 abanyara sabia in fact na fatewani ensase e kachrew empenifoji of force bibia ko kama eno achi ye kopie mu e wo rich ayara sabia bibia ko din pam na mra owura yaw apia e kasa na wochire misem ekuo ne manadoso wamba bro beye ahamiensa 300 e wo maga na mu nyina na ekuo ne fa no in fact adwumade amobɔ no e konkan na wode mu chire mu am abata makwa wo so de omuntumi ntena wode maye papa di na woda omo ho ka no omankasa nkotua nti ombo mmodi ade animu kotua tia kana ma in fact nyama konka na yasem kuma kura na okire mu am sane moto motwei ede daw ne ani pa aba abehye abatan na fi so mo friend wata wono mo wo mo a akwakwa ani kasem yi pam na mu kire mu am wombo mboden sesika botene beye 20,000 Ghana cedis aka ne sikari mu no beye te say 200 million na ekwanka ne yi pa na mu kire mu am wei enso ho yakopɔ ya adoma afrese mbo mode agira mutume so aboa bakwa mmea hodo nyina o my Ghana mantam ne mense nyina akɔboa mamafra ba wo mo e wo 29 September no o mafo mo ho ka enyina da wono mu kire mi sem o mekɔso adwumaden aboa mpotodwuma akɔso wo yam papa wonya ne ba bi ko Daddy Lumba etimo de sem sei eto di yer kasebo anim okay mena me kasama for the Fantasy Club of Daddy Lumba yenya nim se fantasy de e ba fantasy adoye nti na yeti ko no for ye papa Kwadwo Fusu wonya ne ba bi ko nti na enne otia se anka ne wadi fie dosia ba ko 61 nka ebia
yɛne ne kwa kokura bom na yakɔgye ani sɛ oni hɔ no mo a na kwan bɛn ne bɛfa so a yɛbɛtumi ama baabi a ne saman wɔ bia no sɛdeɛ ɔka sɛ yɛma ne bu akyi sesa no ne saman ani bɛgye na ɛsɛ sɛ yɛba na enkra ya wo mu enne aye hu mo se omo nso ye dad Lumba reincarnated children first batch no say timi hwe na ye di djuma kakra e de ma omo nti no ye ba 37 military hospital ye be college hospital ye na afi akra bi e wo ne kai wo ne ho no ye timi atua e de free ho e de ama na ya ba benya bi wa ya nya nipa be mi nkra be mi ensa wo ha which ya wie e ho adwuma so the next phase na so be ye the next hospital nya hankwa ye nkuma se branch na se kuma se members so no me no kasai omo so enam about 3 different hospitals are omoye the same and as a similar thing in the name of Dad Lumba. Be on them about 3,600, about 4,000 something, and about 1,000 something. So I'm talking about money do better 10,000. Fantasy in Shanimuku, fantasy in Yekua, yes, so a demujai. The members in the Brinage in Yamidinti, or children was city so fun to that they no sign a chin for Takristo Hindi. We've done it before, we will continue to do it. As I say, Lumba will cool be brave, but we always make sure we stand out and be the best. And we were the best. Well, we know we will continue to be the best. In fact, any kapam, any out here Kasama for Edema Fantasy Fan Club of Daddy Lumba, the day at the Mester Yao appear the Dwasan man say or cry yao and our tin cane. Nanuachi na fantasy. A kone mani bisu me say in Nhyiraba any Emmanuel Opoku Adusei DJ Active Way. Mama microphone, Nayansi yam prim if a yansi baby. Na mo jemre ni dia kasebo eto twen komodin sem sei eto yanim ye frame oba papa bi Adjoa ba dodo na nim ni asenzi mama me Monday born leader me sign a member of publicity na ene aye Monday aye da Adjoa no Kwadwo for ye da me sign ye legend ye icon ye bibia Daddy Lumba the late awanya ni baby ko na woda no a fantasy jitu mu say ye be surprise na ya doye ama oma awo ne de Adjoa for ye ni ho afim because da sonko mai nti ye bete akire sonko e palesa na medi ankasa de kolona akosu asanto awusu ye sha ase e wosa adoye umani gye because ko ni eni so ade hu ni se ye beboa afofra omuhia moa nti omode betu dwane fa tie nyina ye keka ye ho eyiyi bi boa ye nyase ye kwagye we bi ho ekuoma na ankasa na eyiyi ombotom sika ene ye se ye de hye ye papa ni monyam e wo na e wo ne birthday nti mani agye se adwuma we akoso na fantasy beto aso aye da bia e de amaye papa me Saturday for assistant day born leader and American say nyankopon onhye obi biara oyi ni sempoa ene ne dama e de boaye anyone was saying wada agye fia na pa e ko radio station ho say di echi aba e fi ha ye saying ko other 2 hospitals tinyame sure obia na oma ye papa no his legacy should forever live on. Thank you. Didi na ya dapa me patro me health committee for omo coordinator and I say Thursday for day born leader dwumedi ebe boaye pa isan say daddy so nanije enipa ho adwuma ye ho eni ntina ma etumi eton sane eba ya ye behwe nkwala ya wo no ni day any awoti ye aye fantasy fan club of Daddy Lumba ekoni mani bi na wote wonom enkan na enu achi ene ekopie mo 37 abaya sabia hono no abatanya wonom so endrada wonom etimi ekwa awoso woye efa wonom ho ene omomba ne so womon te ye pe se ene fantasy fo abetua wonom eka no musi ye ene atadwufo wa ene ye ne yakro no ani gisema bafie evize yakro musika no abetua eka no womo di kofie akwa omani pa na womo ukiremu a ade a fantasy fan club na ye no twede amponyankopon okonhyira so a onhyira omo ye pa ebi mukura mpo kirim se ye papa de omo pa na asem papa no nwom ka omo akoma pa etimofo na mawo omo no yamekopon ya adoma mudin ebesesa oba ebeye Lumbawa be manso no mafre no Kwadwo Fosu na aboa na omo so papa Daddy Lumba din no etimi atrete omo ukirem se ade omo ye twede amponyankopon okonhyira so a onhyira wonom ye frame Eunice Kokosika abacha brother na pacho me ende 1217 pacho ene fantasy club of Daddy Lumba okay yes sir kebia aba ye papa Daddy Lumba ene ne birthday okay chekoli jina mo be twa okay asabe na bakase many also I'm very grateful because Lumba is my fan and I mean sometimes it's not easy but nini ne mu ne dia sida be meradi
And aside that, me pepper you secret yendo. So I'm very grateful, say, and the original Charles Kojofosu waba no die. Ocean is our Lumba pa. Enti yadamwasi. Thank you so much. Sophia Adjoa Agyei. Catch on Sanya Misha. Never be a money scanning free Benyamefa and Shani Mom. What would you mean? I will be wonderful, but it's successful. Eunice Siam. Very, very happy. Very, very, very happy. Because Lumba is my favorite artist in Tino. For something like this to happen, in fact, I'm grateful. I'm very happy. Very happy. We got your sister, you say, Sure, never be a money scanning free Benyamefa and Shani Mom. What would you mean? I will be wonderful, but it's successful. Eunice Siam. Very, very happy. Very, very, very happy. Because Lumba is my favorite artist in Tino. For something like this to happen, in fact, I'm grateful. I'm very happy. Very happy. We got your sister, you say, look at our penny cry, my friend, Adjoa Agyei. Ani Adjoa Agyei Benya ba service ukunu wa mpene a yene ne obi kapam. Wei eyandrada abatan ya wodem kwa woso e 37 abanya sabia Fantasy Fan Club of Daddy Lumba ekwetu amoho ka no e na wote wodem kan. Na nuachi Fantasy kuo no ene di ensem twefo boanan ekopie mu e wo Accra Regional Hospital ne kobiri hodom no. In fact, anase fo ne abatan ne bomu ene Fantasy Fan Club fo no eto nyum sei. DLFM 106.9. It's me, the Wawa, if you are so that will be the Sorianopa. Now, I was seminar from said that I saw you. Lumba may go me crash. Papa is serving your fragile son. Next to full shallow crown. Yes, never baby. Ewia se nipa beye bi, bema beye bi nanso wenwie ni nyina. Wei aya nwoma Fantasy Fan Club of Daddy Lumba and Efenso. Eye Arsabia, eno no ewakabo prement medien that's why rich Arsabia no adwuma yefo. Na mo kabo mu edenyum wei etoye. Ede hye papa Daddy Lumba no no achi no na batan so am. Wonom saka emwa ewo rich abanya Arsabia no in fact omani je pam. Na rich no ene abatan makomako enum. Emofre pie mu no ye makomako nsia evrise ba kwede owo ntafo a omunyina ye member nti yenya Charles Kwadwo Sammy rich abanya Arsabia ene mama akomako nanso etato a ekonka ne pam. Na mu kiremu a ade papa ye twede mpoyankopon okonhyira so ne wanhyira wo ma. Wana mompene da Daddy Lumba ni wachi mponi na wate ase de anka betwa mukura. Na mu kiremu a se Daddy Lumba Fan Club we ye fantasy fu ya ma. Kombebre papa vi se efie hwini hono omogedama etusre ka pre emontoma no ne senti ade o ma ye. Twede mpoyankopon onhyira wo ne bi enka wonom abusua. My family Lawrence me free mala. Gabena wo. Ene that time 3:30. Okay. Oh, bakwana ni tafo. Pacha. Obane be mana mankwa. Imema mi. Nama mi. Oh, na mi Isramu. Na mi Isramu ni say wo ntafo nya Israba. We dey mo abes surprise eti. Dey meka ni say nya mi Isramu normal mo club na enko so a enyi. Pacha friend me James.
Nalu Rejoice. Fishiash. One of our way. Alright, the door saying back. Achoba. Obana, Bema. Achoba. Pachan. Some canchamus and I mean sure money now on your Makuma swad dear mamma. Dear Mashu beyond some farm mamma. No, you move free. I don't quite do. I mean sure. Maria Mohammed. The people quasi. Dabena way. Me one Oba. Make capture that the Lumba said and us. The mission the crate you pony. Yedanas. Mama, Abdulatif. Alright, Ebrebena way. And Mamubi. Right, Fantasy Club of Daddy Lumba. I was saying, can share no banner, and no business. A cabia, Mabibona Hasino, Mukufi, Munchaka, a Kuni Bejamo training in Adiamam, Assembly and Becca Fantasy Club of Daddy. Madam was say, I'm sure Yamuma of Daddy Lumba, no any ninche. We are bad Tanya and Drata Accra Regional Hospital, your charity, a can say rich. One enyamwa every fantasy fan club of Daddy Lumba. A quick triamu canina, no more than I say Emma Queen. Nana Quakra Monom, and I'm Penifodo Mujinamu, Ekasaye, Edema 37, Abaya Sabianum, a Lieutenant, Colonel Ya, Asantua upon, or no a manager, Edema 37, Abaya Sabia, Mecha maternity ward no, and nothing so Madame, Gifty aye, head, and also Penipono, and a da midwife, and nothing so necessary in no. Ewo Accra Regional Hospital, Rich Echrimam. One more da fantasy fan club ko na se papa pasa o manwuno mkuto ho nene. O mama abatanya wona makwa wo se papa wo dai se de ahye o mafunu ma. Na mu chirema edum pempenso no bi kwa wo so a. Sika obetua nti no na waka yare sabia ontume nko. Na moto ampanifo atue twede amponyankopon okonhira so a. Onhira wonom na ebi enka wonom abusua ko nyina. Your friend me Lieutenant Colonel Naomiya Asantua Opon, ward manager for Yebwa ward and maternity. Nia mekani say yada wongase. If he say bi no bego nipa bebrebe wo bi o ha wontumi ntua won bel. Anso nia wonga ye eso ye ngani bebre. Ebe ma won na wode beda ha kra che no kra ayetia ama won. Enti nia ye kan say nyame nhira won. Na Daddy Lumba Fantasy Club no nso no. Baby biara wo yi sikani fi no awurade shira won no ma mohu emeka won sa meda won ase migina 37 commander any chief nursing officers nyina any maternity ward nankasa anemu ada won ase ewon ya won aye ama abatan a wo bewo maternity a friend madam Gifty aye nurses ni midwives omu nyina shamase me na mediti me na mehwe mu nyina so awa Rich Hospital me gina Rich management anemu any hospital no aka say edamase omani na so ama ebi no nsu omani age ebitimi hu ne omonye na fa ko sika no every buy no nyame nhira mo somebody we akai Daddy Lumba maye anadoye fa ko obeda no obeda din ama na sere tie kan say edamase pa fa ko obeda no obeda din ema masere edi eka ne se da masepam eni a woti ye no eye mpanifo mu gina mu egina eye 37 abanya sabia anemo anafe nso Rage abanya sabia anemo ekasa do dika no Lieutenant Colonel Ya Asantua Opon ono eye manager edema 37 aban ayala sabia no wono na hwe wono maternity ward no eso eno akina madam Gifty aye ono ena da Rage abanya sabia no nurse for anafe nso mo a omoje awo ekuo ni nyina ano sika fantasy for ndia ne nka nkere wo mo nyame nhira wo mama ya de papa. I'm so proud of the Omaya nyame nhira wo pa na ye mo nsem wo ma na ye mo yes DLFM 106.9 baby ya papa Daddy Lumba wo bia ne say me ni wasode atena se ya wo ye den o siri say kwa because ade a Omaya no ahye ne din pa den ene munyam pa nti omon kwaso anya ne saa emerepam nyame na ene mukwan wo do befa so a de omu pa bia omon sabaka oman kwaje busia o oman kasa awidiem na omode anya nyame nya den o hira won pa ene ka yase ka beka ne sei won pene wen yento akase bo ne so Yantua Kasiebonis, Chief Executive Officer, Edema Youth Employment Agency, Mr. Malik Basentali,
edi abetu ja echemu se yade waye na agenso ne omampani John Dramani Mahama ebekasa se ne ebeye kwan omofa so eye bidi omudi eye nnua na eye no mbejan se ne ebeye anya kra omudi kube hu no ebeye na se ne ma bi ombetimi aya eno beboa se ne ebeye air pollution entimi enkoso wo man nim sanso na nnua omububugu no eno so omubejai ewo ye oman na ye important mu nso no bibia ensei ewo honom no the semi etuja wa bra ye Youth Employment Agency ene Zako eye company limited for assigning MOU eye enebna eboboso ne de toso aduasa won fimpimienu ne aduonu numnimu a mo hwe so metimi atreni eye Ghana mamunu no beye eye 32000 ewo manyimu a metimi afa treni ni ma beye eye mfiemienu na no so aboa no mo so asia kwan ombefa so metimi aye bidie ewo manyimu na ye Mr. Malik Basintali edituja echemu se eye nkabomo omakabomo omosha se niam betimi akoso no eye ade ebeboa se ne ebe yom betimi di eye kube hunu sanso anemo montete sanso ne ba eye corn crops eye aburo no so a no so no betimi ede aye jabidie ewo eye omayimu omomfa eye nnua enye esanse so mubububu nnua na nya de ebeboa air pollution ebekoso ewo omayimu sanso anebe nnua no so mububu anachese deforestation ana ekoso ewo man emboa na ye omanga na ye ade ye omani so ade hu so mbeboa na maburu ni net mi anya dwuma ye ewo omayimu sane ebe ye omososo na omotitifi omonye hwe no nam so ntin ne mabone na omoye no omubeja no matimi akofantete enimu eye afimienu na no so aboa na omanya eye nsanu dwuma bi nsoso no etimi aye nti ono de ohwe so ne eye omampani John Dramani Mahama betimi akasa ne watimi aye nhyehyeye ede amawom esanse afei na obi kwa kobu nnua abepapa mu nkitenkete ya sanu abesoja ama na ye jebidie no obewie na ho fifire de esense nsuo abont no omampani bomode ano hye emra bi sane ebe ye boboa wa ye behu so digua eye jebidie ne ye betimi achewo din sense edituja. I'm going to demonstrate. Okay, yes, just one is important to us because we must find alternative ways of survival. We must create employment. DLFM 106.9. The environment. That is fundamental. And if we protect the environment and we reduce the number of trees that are brought down on a daily basis. Look, as we speak now, by now somebody in my hometown is busy cutting down a tree. As we speak now, by now he's sweating. And he's sweating because he's axing a tree down. And right when the tree comes down, he breaks it into pieces. And then we have these traditional modes they build. They put the trees under, they burn it. And then in about 2 days' time, he harvests the charcoal, finds a kia, and then he's bringing it up south. So in about 2 years, we should ban any truck we see loaded with charcoal that has not been made or that was not made from coconut husks. It should be arrested. And if I would speak to His Excellency the President, that is something I believe if we tell him even today, he will pass it today. DLFM 106.9. And anybody who is found conveying charcoal that was not made out of all these raw materials CEO presented, today, the person should be arrested. And so, in a nutshell, can you get me that, Sharon? I'm going to demonstrate. Okay, yes, just one of that, and then the charcoal, Good. Bring the back. Eniya wuti ye Chief Executive Officer the Youth Employment Agency ye Mr. Malik Basintali. Nanuachi ana Chief Executive Officer the Zako Company Limited edi tuja no chemu se ya de omabo adwuma be ye mfinhia na eduni achesa kwantu ni de na fam ye kura na ye nsi ye na ematimi edu akire ye pante be hu be hia so betimi atete mabunu no ewo manga na musa na be ya so bebo na dwumadie no atimi akoso ye free dwumadie ase 2013 let you say bro enfiedu ya go through the process no say dem di kan kai na wanya no ekomade meka akaho komadi wom ya fiase ya sorry it's a whole journey, it's a whole process yetima from one the abedu de ya de adui nti ya shase enso no ya mo atwimoden ye bie kwan ma ye kire amanfo pii said na me presentation me kire no yakọ amama bebre more than 20 countries akọkire amanfo dwumadie ne ndi aye wo nipa pii so every baby almost so every aba
yɛnkyɛn aba abɛsua nti I mean sɛ de yɛ nyinaa yɛhu no ɔmo a ɔmbɛtumi anya saa nimdeɛ for now through the partnership of YM nipa 2000 mpem correct yeah mpem so yɛhwɛ sɛ de CEO no kaeɛ no sɛ nipa baako koraa no so wie na ɔno so start ne deɛ na ɔtumi fa nipa baako ka ho a yɛwie no na yɛnya mpem ɛnan. Any outi ye a CEO at the Mazako Company Limited. Na manibo yen same troni Elvis Kuma Samson and the Besumie. Yantua Casabano so any and fair and inventory moon. Ewa Sante Mantemnum. Na Mashibajani at the Madeshia, one ewa Bosme Frehon, about to Pisuaso. Ewo Asante Mantemo, Nede Edenana Kwame, Asafo Agyei Agyei. Ede smart to that H. Rimam. Wakane say at the same unity as you say. Obabu apa, a man of cratiasi, Nampuntu Juma, and Elfinso, and Womesia, Afantoma Paddy Fra, Ewa Besme Frehon, Abato, and Pisuaso. Nane Casemo, and Wichrimam, who compisuano swam. I had dear and Nuku Humasia Yepa, Nemum, Mebuni Pina, or Mani Sadanje, Humesiano. Any or Sade Koskun Kakrano Yafamaka Crape, or Bomadia Bowrakayim. And I galam say, no, I question no to. Any you may be out to Miss Weddy and Sadam Fat now, yet no Sikia or Chirema. Quia and Yat upon any Kuhunamono. We a Babuna West Sudia. A woman say, idea, a dimpu to a benti. Would you can Yafapem Kakra or Humason Babwao, Maudachin, Etimi, Akon Canem. Emra or Jemre, non in some 12 for Cassa Agomram. One of my day, near my Hodoya candy a bit to me a bois. Now this young for one of my junior high school nibi. Ego Piemu, I was in high school no. Etimaya Cadia Aquabuan was even back the same. Aya prospectus in your mouth do I cadia, or the mawonum, and a witch him same. Or sra bad time, and I shall forsake. Why enough from the Obiasi enough from the no more, no humesiano, echo and the name of Franco Dati, intimi and concanem. Now you made any more Casanon was actually the same. Aya prospectus, I would order my watermono, aya top boxes, I would work a home, trunks, eka humpi, books, and my Madia, a tremubi, bibinaka huam, a dozen year pan which remam. I tell you how do I, a ya cadia boma, and woman, senior concano. A Makomako apem, a had 9 near Dusia and Watry, 1468. And Odema, one of my junior high school, one of Equesina High School, Bomusa Kaya, about Madisiano, Etimi Akon Cane. Na Ochirema, you made an cost 1 day. I dare Dusia for Macomako bed is a Hansia, 600, one of your first batch, and if you second a year zona, almost said the car commander than that, one more donation, almost said to me, I accommodate that, no Chirema, a year first zone, no Chirema. Eya tabesi zone ana fin so e won keka ka ho ni nyina no omo sa komo de kura agese ne de Nyankopon ya adoma omo hwe ne mu se ndrada na omo de no omo sa tumi kan ya o chema na adusuafo mako be ya 400 na wono mo so etimi enya mu chafa ne omo mbo dwada ta obosome frɛ ho abato mpesu aso a na omo cheche enema hoto no mkopie mu ewo eye dunkra na afin so eye nsayem no matu ezone mo bomoden a mofra omunya mu akyede ni bi no eye mako 400 students ena wonom ensaka wonom petos a nyama konkan edema wonom na atitire na nintina wonom ba moden aboa mahumasua konkan obosome fra abato mpesu aso pi na kopie ma na nya simkuma na matren konwa ekobi abatan koye ahwefo koye ena vizo penipo no na da humasua no obosome fra kopie mu bia na dwumadie no eni kapam na Kwame Asafo Agyei Agyei ehurujie esie na esimpies so dem semsei ena to die kasebo enemu me kura me kasa odwom me kai sire awofo no se omumma nkola no school asem no ehia o na me sire nkola no so se in fact omumma adesua no ehia omumpo nche obia because e won wodache ene sabe me member of parliament me did there me ma me enya me so mfaso me papa enya me so mfaso but me did any chen o so of course akola no so ye ho na usua de for one kasa wo say enya o ma me bi enya o papa bi enya o nua bi enya obia for one kasa will say it me I hope that they will listen and anytime being so a share community this is one thing I'm a hammer hopper me bo hopper and I'm hoping and believing that they will listen. The idea is that not in a long or near future no ebenya graduates ebenya lawyers ebenya doctors ebenya
professionals were her ebe ma akuno attention abahanum say that's what I'm trying to do na Enquires say omu peja kakra na omu de omani ache galamsey ni side peja kakra the worst case scenario minka say pia no nya but peja kakra that's the only thing available to them and na say na otu bata obekon kan na omu ye all sort of works and all sort of jobs on kan Kumasi. I think we should build a school for now. We can have a lot of professionals here. I don't know and then you got almost 512 and now nipa 364 and the JL Tebesu zone and then Lake Hanum 315. If we are a cool Saim, so I am near 245 or tonight Lake Zone near 216. Now about Yamino say any mensa room and not better than Sasuka. It's just two communities. One by 33. After na Thursday, I hear a siwa proper. It's like 400 of the students. Me na Bomua about 1,464. Any I would tea a machine journey at the man this year. One ewo bosome fre ho abeto empesuaso ne den ade. Nana Kwame Asafo Agyei Agyei na wote ne nkan. Na no achi na openipo no na da ho masua no ewo bosome fre ho mensenimu eye Mr. Michael Bruce enin ekasaye echirimu am odi abesoba kese pa edema masebadwane ogiremu edema adehia wonom ewo bosome fre ho Nana Kwame Asafo Agyei aye pase ne waboa ma adehia wonom awiesi eye junior high school ekopie mu ewo senior high school no etimanya aka de bebo no ho masua no etimi akonkane ogiremu am edu pempenso a awofo no boa de nanso ubehu no omonsa entimi enso mofra ne nyina so nti no ade masebadwane aye yankopon okonhyira so a onhyira ne pam Osanfa kwanya we so de sere de to masebadwane anim esere ne sei osrata edu pempenso a mensere no ho masua no omuhia kade pi edu baabi a kyerefo no sua to omu nyina anya omafam de ommoa na ho masua emfa ntoma pa emfamfura obosome frɛ ho abato empesu aso so de in fact say ade besa obeka wo sabi wunwan wonkokwa gudam wonchance bi esi abonten wo de besi dem wo ja kora manam na abonten de enne kofa ya ha nyina bre no ja wo fon de ebusu ani won kasa pa forum bi a ebenya bia e mo hu nyinti a wo so woni ni konkra no sesi a we ya top box ni trunk ni book books no kan say enso no that's a wo fon na asudie ni won dwumadie no mp na ye bi but onyi ni nyina mfiri ho nti sa futu no de koswa de ma wo fo say omomoden wonku ho now investment awoye no eyi ntuma no de aye momoden na enkonkra no mu so aba part say de yehu ya ebebo aye nyina district the teachers in 2,000 na ye ka ho bia ma na yes an say the private district akwan as a nyoma bia obenya Kumasi takra den krane ne keka ho aha onya ne sa ko bia so pe comfort of life until after 3 years or so 3 years mandate na and so mujina yes we ni mujina yes no mo practice ama teacher 7 years communities ndo okra ne awofo ne ka say ommomode no momfa binum han binum na omwa na kyerefo ba na yetimi edibi alcohol ye obi a e wo say dia school ho grey ho doors but schools e ho da dan grey ni teachers ti be na kwatefo from na yi we ayo penipo no ene da humasua no ewo bosome frɛ ho mense no emu ne den eden Mr. Michael Bruce enin ena wote ne nkan na ne kwakura mu no ana batan ene ahwefo a wɔnomma ensa ka akyedie yi ede nase ene anigye eda onumnyamfo Nana Kwame Asafo Agyei Agyei ebo na baso ekiremu am efitire ma obepie ompesuaso no kyesade a waye ne binsi da awese kura gu honom efiri se abatan bra mo bra pa ompesua no so ne ade a na mehye bedwafo pia besom nanso anamontu a Nana Kwame Asafo Agyei aye atue no edi twam kura na mabɔ made atan nachi abato bi ambeto de ama no afinso mo sere twede amponyankopon hyira ma ne se ɔman ho ban na ɔmani nya hoden ɔnom ne sika na wonya bi emfa mo ade hye a wonom wo bosome frɛ ho abato empesuaso ba elewie school na ede pa mame se menya sika troubles ne tran papa ya de awa ye ne de nyame nsira no o nsira no nyame to ne nkwanem wa ye bi a won to aso ta papa yi onya akoda obetna so akopem se ono adaka se wa free akonya ne so de nyame nsira so sira no se ya ye ne bie wa bo wa ye na ye nanom samafo kora no sa de we kwa mi hu bi da atome so kora ma mi hu ni awose kora achim nyame nsira no da na se
na aka yɛn fa mama so yin ko school wata na yɛ trunk aka yɛn na nya free ka me yɛ de na me bia ma me yɛ de anka ma ta ma me nana na so na na dmara kwa ne hu mo bra wodi hu ahiafo yɛn yɛ wodi ne bi nyina da wodi yɛ mo bɔ na sa de wa bua yɛn wa ya de kase nti sa ma na odi empa ibo de yɛ nya ne empa ibo da na bi de ko yɛ kete so bia e be din kan yɛ de na pompa ibom na nya me nhira na awurade o ma ni nkyire e bi no papa bo ni o ma tumi bia ko wu abi a wa ya na yɛ no kra bia so bo bi wo bi ya papa ya de bisa enti wanda bo abi a wa ya na yɛ enti nka na de ni sha oba na kase nya na nkonkono e no mo ni hu ba da bi o be ko bia no nkonkono ni na ni ka ni na chi wo fa ni ko dura so bi mo nya ne kase o ma ni e wa ha se enti na da ro ma enam ne so e be ni nya titiri nso le mpa ibo de yɛ nya abo Empire body yenja body biala da we aya de hia won momma enya akyade ahodo be bɔ no momma no etimi akɔ senior high school ɛwɔ bosome efre ho mensin no emum ɛna wote wonom enkan na yenyina we so na yenkwa homa no so sema ɛna afi endra adoya kɛse ya fantasy fan club of that Lumba aye no abate amokɔ a wo so endra da ekwa wo ye 37 abanyare sabia ana afin so rage abanyare sabia ene ekumase konfa no teaching hospital na bio nso so intereso abanyare sabia do ye makwaye de ma abatan ne mofra no asembe na waka fango ba 30 seconds pa ho pe mayi ato atwene ba bi say sports for the time ena mi wi ade ama mo no 0534050199 059340 6565 wo ho anya ha pe o wafa metwa ato atwene kra ma adwo medofo. Hey, utumason. Adam no wasema na Afrika safiri ni wante sa meyi wafiri so. Majo. Sa kwa de Adam no wasema. Me pa cho fa chame. Meyenko. Sammy bi. Fantasy for omo akire odo pa. Omo akire se owo no be fa papa ko ye no. Owo no be fa papa ko ye no. Wafum kwan. No. Ya menshira opi sa kwa de tema committee 11 ya menshira. Last one so aba. Majo medofo. Wentumi anyina so no anka so ba nyina mse no pentem nti wentumi anyina so kra 0534050199 0593406565 majo ya me ofa adakwa ya dom dobro senior me ntio de ke nira ne se na me nsira obi biala ode na ho ode ebu a daddy on birthday the mo nyina se de ka ne se na me mo ma ho ode yo na ya da se ebi samle bi. Amen. Ye de si nyame nhyira mo so pa bebe ye dro de ye botew na yakọ agropramaso sports na watwi mu kotoko etumi kwache kwara United Nigeria fo twa wo moto penalties atopreko eyo mu difrimu sisi ade ekura last stop nyakopa ya dom omu kwa kohyia Morocco fo mrante work fo na nimi se de tie bia no mempa abon se kotoko bedin kru nanso we de ekire din ekura last stop pa oboye da mu tumi ntrada ye va ni se mra. Wafa Sikuma Bismark Adusei atenase on the sport and etwa de yamawo wafa se Bismark empom design wafa you agusu ishame ya de yakoppa se embre ne de yakopa ntimi pese ebedi nkomo ekajagum na Ghana for yekrado. Okay, well inti jamo bibia kwaba bi memfamra deal 106 dona emre wiedu se yede agude mu nsem be somo nwume no nsia kase so midin at the Bismark Adusei me wafa Mr. Akwame Afuma ebo machidom or the more supporter Boame Sanso and Jesse Canada Tani or Borama Mutai Jumadi and Chisa producers and you are num Anna Yakan to my palm Yadi Jumadi Ebe Sumo Yam fast the PSA Emma Lumba Super Dama or so yasene Yada Good Munsem Anna Eba Yang Shan Commander City Anaya Sha said ya Fifi me pacho Nasmanta Yebe Simuno me pacho 11th and then Adia can say on the 13th Ghana and so Ebebo World Cup qualifier me patcho 2 games akano jene o man from Central African Republic sa game no empanifo ahye ewo Morocco ni nyina ne say Central African Republic for no omuni approved stadium bia ombetimi host Ghana and so omukromo game no ebeba so ewo Morocco sanso na Comoros
omo de yebeto omo nsa enso e de from Accra Sports Stadium ana sa game ne beba so na pacho proud to the game no ana honorable minister Kofi Adams e de budget ai ye de kobo sa 2 games nyina so aba monten na pacho 2 games no Central African Republic game a yebebo e Morocco no me pacho entiamete ene se $733,000 ana me pacho me de team no bra enso etimi ada kobo sa game no ana a game a me pacho ya ni Comoros so bebo no $387,000 and also any sika me pacho mpanifo atwa to ye de bebo sa game ani Comoros enso de be hyehyɛ so e wo Ghana enti uka sa sika imienu nyina boma me pacho $1,120,000 na enra opanino etena ase e break it down or the calculation no eto Ghana fo anim o se enei ade a ye ka ne se accommodation air ticket aduane a players ne team ni nyina bedi sanso na per diem training facilities any bonuses ni nyina no me pacho bibia nsesa ye ensakire bia maaye say ana honorable minister breakdown maaye will include the cost that we still have to pay for will include air tickets for the players who will be flying from their base to Morocco and stay there for some days and compete, and will fly from Morocco to Ghana, and from Ghana they will fly back to their base. We still have to pay for the air tickets. We also will have to pay for air tickets for our technical officials who are not here and will have to join the team, and even those who are in Ghana here will also have to fly from here to Morocco to partake in that game. We're going to pay for accommodation, and accommodation. Enti eno eye enkoma honorable minister Kofi Adams enso edigu amaye ahead of the game nyankopon ya adoma Ghana ne Central African Republic enso ekwa akobo e Morocco na yesabusa no ana osade nkyiremu ba de enei yene Comoros enso ebebo Ghana no ade e ka ne se indemnities me patro vehicle anasa ade e ka ne se car match officials no enso edebeba no ni nyina aye Ghana ka sanso na we team ka any nuane baby on beda ni nyina Ghana ka ode enchechemu no eba say it is that they did to us when we went there, so we must prepare very well for that. That also has room rate same. We don't have anything for flight tickets because that already has been taken care of in the previous one. The ticket to Morocco, the tickets from Morocco here and from here back to base has already been taken care of in the 733,000. So you look through all and the items are same. What has been added here is that when you are hosting a game, you are responsible for the officiating officials. So their accommodation, their what they call indemnities, we have to, and looking for vehicles for them and also vehicle for the visiting team. So that brought the total expenditure for our home game. Wey enen koma opania jefeno honorable minister Kofi Adams enso edijaye ahead of the game anyankopon ya adoma next month Ghana ebebo ewo World Cup qualifiers ye free Ghana sensem nim and as a Black Star seminar ne afre ni enso enchem ewo under 17 unim se team ni nyina enso ewo Cote d'Ivoire ya musukro me patcho boys na team ewrem ewo semi final nene me patcho enkoma anase ade e kan se 7 p.m. Ghana ene oman friend Nigeria ana ebo ewo Charles Konan Bani Stadium sa game we no me patcho bi obewini bia no enso ebukini ticket nyankopon adoma next year AFCON under 17 ebetojwa enso ewo Morocco no nso etimi anya kwanya akorem na coacha je friend Dr. Prosper Nate Ogum Edim Komoja osini team no omo confidence going to this particular game. Of course, we are at this stage. If you don't score, you don't qualify to the final and you don't book the ticket to AFCON in Morocco. So once we are aware they score, that's the main reason why we put them there. So I'm very confident and they are also very confident. The entire team is very confident that once we create the few chances that come out.
Wayan Koma head coach Adema under 17 team on anasa openia friend Dr. Prosper Nate Ogum Edijay na akwada baako enso ewo Ghana under 17 team no mnidin Adema Kagawa Mensa obeka ise Ghana any Niger game na akwada we ball long range shot bi enso eto atrema no so de nkomo Agyei say game na tough by ATA your coaches instruction am de my anything me winning game no. Nti after game na yeko fi yetimi nya enough rest and almost omu your mistake ye o park din so nyina de try nti ama mama your confidence na ade and after that so yetimi could try Nigeria 4 game no your training plan in ye dey go face you because ye in Nigeria as a tough game but because of confidence our mama your training program like echo high intensity na high nti yeso yeji eno eya kwada na je friend Mark Kagawa Mensa ono so ede ne nkomo Agyei yemfi ball mu nsensem na yemfa yani enso enkyere boxing mu onim sen na nsem ma me be breaking it down ewo dwumadi kese we so abra akwada na je friend NS akushe dodo na bone samane efriend Baubali ono so eto ne benkum so na asempo no oka enkyinigu ya no me patwa nei ministry no ene NS na kwasetena omo so ade aka ne se tabu na se ban enso ato Ghana boxing ne so na nantia mete ene se ministry na apa members bi anasa committee bi a me patwa mentantia mete ne se omo interim management committee ade atwa ne tia enso a friend say IMC me patwa 3 months a day animu die mpanifo anei yabu omo na na me no kasai omo behwe na omo toto niama enso box na famu opanina je friend Samuel captain ono ana mpanifo pa ne se omo ye chairman me patwa ni opanina ene ye friend Aleza anase legendary Azuma Nelson ono ana be vice chairman enso sa committee ne so ana other members bin so brigadier general opania friend IB Kwate Felix Kwate ana Dr. Hadi Mohammed Abdallah ana Dr. Ofori Asare asanso ana ni ama Kranten wey ene mpanifo a mepato NSA ni ministry no enso abomudin se nei omo mehwe memriti obi 3 months a day anim na omo metoto niama enso boxing asoye ho mepato honorable minister Kofi Idi Adams eswe empanifo ni in yenko tie se ne koy Do in the name of Almighty God, swear or solemnly affirm that I will at all times well and truly serve the Republic of Ghana as a member of the Ghana Boxing Interim Management Committee. Yenti sa ana enkomono enso ekwa yengyina we so na efisema jeboabo nyina yemfansi na yemfa flight number DR1069 enkonko phone cross onko fama na enkomanemra. Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports. Volenti yentu aso yemfa amanane nkomono esomo dia me patwa na nwumrei Jofa Champions League matches ni pina enso eto dwana me patwa me no kasai die Atlanta ane Club Bridge o mabawie sanso ana Kara Almaty enso ane Real Madrid game no me patwa o mabawie na Atlanta etina fie eche Club Bridge abo na kamionu Club Bridge timu ba ko sanso ana Kara Almighty enso tina fie ema Real Madrid akoto o mabo me kapore polimiansa o mantimi antimu ekanemu adabraka kwadana Jeffrey Kylian Mbappe Latin Massa Mbappe waso Ballon d'Or next year the Abrantiano
okoso adi ne dwuma say dia enya nwanwa se Mbappe nso betimi enya Ballon d'Or ne bi esan se game we abo hat-trick Mbappe nkomo ana yedi na nwumere 7 o'clock pacho games pina enso tojo Atletico Madrid enso ene club na ye friend Eintracht Frankfurt sa game ne baso Bodo Klimt enso ene Tottenham Hotspur sa game ne baso big game no enso Chelsea or Tenafia to the inside of Benfica sa game no komo piwetire jeba bedi enkomo enso sa game no na bibi bia so kama Galatasaray ebeto ne nsa enso da fre Liverpool na Inter Milan enso ene Slavia Praha game ne baso Olympic Marseille enso ne Ajax sanso na Pafos ene Bayern Munich masa Pafos woman gineya senia Hurricane mo enso ene abre senia week out omo bangi goals no manhwe ya motimi agebe 8 and 9 efise Bayern for no masa omo chiwa omo fa ho goal no na omo hye eno ene senia games no enso ebekọ Nyankopon ya duma 7 pm yebedi akire nyame ya duma da ochina ebetenasia yede ehon results nyina so be down yemfiri ho na yemfo ye ni nkyerem ewon semfifuro makodana yefre ne Kylian Mbappe lotin me pacho omo game a omo kobo e Kazakhstan against Karat Almaty me pacho kwalani kwehia ne fan bako ene o special kid Kylian Mbappe at ni Destiny Ekwachi no join show no live on Facebook capital D capital L 106.9 champion Kofi Taylor Dama or more glimpses of images and videos in your ensure and no aya Kylian Mbappe come ana Yadema na Vinicius Junior any koke over Kaise over the weekend Madrid derby ne baso at the time Atletico Madrid Real Madrid 5 Mote Akanimu mienu no over Kaise at some point in time and Kwadana is your friend Vini Junior any koke me pacho omo etimi enya baba no baba ebi misunderstanding and idea can say mentimi wasi bi enso koso ewo montem me pacho Vini Junior say okachire koke say ono waji UEFA Champions League ni mienu ana koke nso say masa what drama Kylian Mbappe wabe overshadow and they shine no Kylian Mbappe na oje me pacho masa Mbappe no ni ball bossing I say ano ana eha na adwen pa and then Kylian Mbappe anasa Kwadana friend Vini Junior sutimiki kan bi enso ekire koke no ene nkoma yedi jawo dwumade so na jofa nso kwa setina omo se omo hwe se Israel adia omo de Palestine for airfaso no omo kwa setina omo se omo hwe se ehun behia se Israel be bande no anaso be ban Israel enso so free ball anaso adia kan se football asetina biam no eno eye nkoma efi jofa so eye enso eba mede ni nyina enso ema dwumade no so na manya ne tie se executive committee anasa federations no omo so nipa pina nsu woma omo je sa asem ni tum se ehun behia se ne on be ban Israel enso free football and sensem vitia me patwene enkoma metene se akwada no ade bechi ade sanyina no ose Real Madrid ana onya obebo ose Real Madrid ana eye club na ni so ade hunu se ekwa ni mu no obetimi enso abo eno ye vitia enkoma no so akodi yede ni nyina eba nanim akwada na je friend Lami Jama me se Cristiano Ronaldo Jr. CR7 bano me patronim se Lami Jama chani just 2 years so ana Messi bana je friend Thiago Messi ono so Lami chani just 4 years enti masa o papa bono no ni boa enkyere se wo su be hunu boa ne bana se dwumadia mo papa mo be no muntimi enya mbroso anasa mo nso muntimi nyasa mo papa and then Lami Jama just 18 years Cristiano Ronaldo Jr. was 16 years me patro bono ntimi ndube bia eno yankoma no so friwa yede ni nyina so ma ewo dwumadie no so na anwumrei madin koma ka cho se big game na baso ewo Stamford Bridge Chelsea enso eto ne nsa e dia frɛ Bobo Kwe from Benfica na me no kasai unim se Jose Mourinho or your head coach enso e de ma Benfica ya busa no se game na yi okɔ into Chelsea and I say Stamford Bridge no hu ne say o say masa ono oye Chelsea fan no efi se ne entire career na ono obey Jose Mourinho no dodo na gina Chelsea so on Chelsea ana making a man nei wabey Jose Mourinho sanso na nei yebeka se Chelsea ay a big club Jose Mourinho so edimu atintimai pa enti weni nkoma panina je friend Jose Mourinho enso edeje me pacho panina je friend Roger Lukaku unim se Romelu Lukaku ene Jordan Lukaku omo papa o ene enti ametene se opanino wadani benkum so at age 58 Roger Lukaku so okan chinegu wadaya wansore eno eye bad news and asa sad news eno so every hoba yede ni nyina ma Lukaku ne papa na ne ye kan wasem wadani benkum so ade ye kan se wakan chinegu enso ene kakra every hoba na Hugo Ekitike ana jebusa ne se nei
akwadana ye friend Alexander Isaac Yadono abeka ho ewo Liverpool no ofilisen o say massa big club bia ni wo wiase a enei yebeka so okita one striker enti ono Alexander Isaac abeka no ho no ofile proud efiso no why ready say brano bia no why ready so obesua de eno eya ekitike nkoma odeje yede ni nyina ma Marquinhos Desire Due ana akwada na je friend say Kvaratskhelia eni Dembele me patro nyankopon ademo de ochina Paris Saint-Germain game amane Barca bebo no sa four boys we nyina omapira enti omunto entimi enginam enti juma na so munsi akan enfama Paris Saint-Germain bobo konu we eye bad news and sad news eno so every Paris Saint-Germain so eye ba na mpacho Rodri Constante sakwada no one Ryan Cherki me pacho omonso a recover na yi me no kase omonso join training enso Manchester City ano ene kakra eno so every o eba yenjina nsem we so na agude mu nsema yede ba nyina fa yam fancy emre no kopa ye nyankopon adoma chena de akam nyina no yede be kan na ene eye me idol ba ko a birthday Dan Kwaku Yaboa. Oh yes, ene Dan Kwaku Yaboa a birthday one of the few journalists growing up here me looking up to know yes oh your boss super or one of the inspirational personalities or media space nima me looking up to and na what idea me fa konya we so na me wish no boss player happy birthday pa nyanko point na nim kiro na onko so a enya okese yanso ye didu na ase yesuasu ade kakra enti boss player Dan Kwaku Yaboa DKY nyanko point happy birthday better than Kwaku boy. I mention about Tenasi Enquire. You be found me 1 minute pe. Na me the birthday be Kokofi mesra my birthday be to Modiana for mamma na sampre obi betumi asorete me me be hadwen pam. Na ye nsem hwe no to nkra edi free epiemantemu esum DL kasebo. Ne den e de contain kofi obo. O kirema na wafa ase kuma baako. Na ye the birthday ndrada. Enti na ye happy belated birthday ekodi am Benis. Nate na wo ashaman enti konti kofi obo se yenka nkyira wo ahofe Benis Nate twidi ampa yankopon ompegya wo na omfa mfra adumu enkwa adumu Benis Nate yame nhyira wo pi ne wa woda no onya ne soronko kura yankopon a twidi ampon a oyi Israel edo mufiri kwasumu ekọ bosha sase so no wa woda we no onya ne soronko ne o masede enhye wa from ma so happy birthday ekodi ama Benis Nate a wo ashaman we efri continue kofi obo no ene ye DLFM our Eastern Regional correspondent no see yemfa happy birthday we yemfa ema wo na kotoko nyame ayadom matumi ahye kwala nyame nhira mo mayade mo atiga nanim mempa ebo ne se kotoko betumi akona nka Champions League na we kra confederation home yes confederation na ka matumi agi confederation cup na nka Ghana so ani agi ne slot na yeden akosoro na mmom se de ye Ghana football na ye de mimi huni se ekura last stop say work for ban has to folk am say yeshomo 1-0 say 2-1 and yakwemu twa say 6 yeshomo 1-0 wa say me wa fa kuma I think say Adams hwan Salim Adams and gina fin ba bi I short to share say go ye call say o ye kwete ho aba ye call ya asa agragra ensia na kwa ye 6-1 we de ye mamudua and ye nkan se bono ngum say mo kwa mesre mo ada mo fa kenten ene boton kan se be ya go no boro so amenya bi di bi agum enyehu kotoko sa game na ehu pa ekura last stop enyehu nti wo be che so ana mani ndu kwa me fum nyo be ka se ba boa ekura last stop mo boa work enzi mo be ko se wa wie woni bibia ye bi o saroko e wafa sikuma Jesse eye nye Jesse eye Bismark Adusei wani me wafa Jesse babi afum ni production tia de kabo ma wona mode akropama so nsem eba beso kase bone ye de asi emu semufo no eye 10 gram wenwi ni ahofa dwa no nani abadegedeja ni trim de se sirechira homa ne den eden Mace Mabel entry ne semo ede emayen bema 10 gram wefia no wenwi ene ahofa dwa no Champion Taylor Kofitela ubonu tua wose wa krabo kwa emfa odi ekopie mo YouTube ana afin so Facebook makasebo no wonya bi etie ye akenka vo mienu ayesi nkunwa no ye hwene tia sesensentemu me edi amegeso no eye takwade godwekrum twabe godehye konkron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden eni Alhaji Abdul Twasunte
Mene. Adjoa Agyei Sikapa. Ana hoteden ene. Dum Solevi. DJ Zigibi echinchim efidene from Edema yakwe no na Ozigios ebetenase na ode awuso dwumade no atoa so de asome wo nyina mo ene tia adehye